я марила быць музыкай, метал-музыкай, напэўна, вось з таго часу, як я пачала, уже стала слухаць метал, дзесьці з 15 гадоў, так, я марила. Гучым, мне здаецца, як дым малотванне, як там. Колькі гадоў на гэта ўшло? Ну, глядзі, калі браць увогуле, колькі я займаюсь музыкай, ну, гэта больш за 10 гадоў. 10 гадоў? Нават больш. Распавядзіце, калі ласка, што вы прывезлі? Ну, то есть, што у вас ёсць? Мы привезли все, у нас барахла, як гразит просто. Да, питаться. Вот там за шторой любая родинка с надписью «Саунд». Это подарок нашему барабанщику. Купила ему немецкий Metal Hammer. Вот классика жанра. Поставил куда-то дебоксы, чтобы не пройти. Ну, это ж классика, да. Był taki fajny epizod, że po jakimś koncercie spałem u nich w Warszawie i Noct mówi: Wojciech, ty musisz wiedzieć, o czym my w ogóle śpiewamy. No i puściła mi piosenki, wiesz, numery z Dymnej i tekst po białorusku i coś tam czytałem, czego nie wiedziałem, no to oni mi tłumaczyli, aha, okej, ale większość to dało się wyłapać z kontekstu. Я грав з різними гуртами, ми працювали з різними вокал-інженерами, технікал-стафом. То я можу сказати, що все треба робити самому. Коли можеш сам робити звук, треба, щоб ти це зробив. Але все ж таки, фото печатать не вельмі зручно, тому у нас ось усе перемальовано. І кришечку перепрацювали з узорами. Узор і До речі, не снег, а некое озеро, да? То Ну, гэта типа снег. Наоборот. Чого ён? Гэта я. Это ты? Гэта яшчэ адзін карацей. Я думал, что Замана. вот это ты, а вот это Евген. Яшчэ адзін. Гэта Стефанія, дачка Кацярыны Ваданосавай. Ну, ведаем. У мяне потым тыдзень рука левая не працавала амаль што, бо я на не тое, каб цяжка, я магу такое насіць, але трымаць так доўга на левай руцэ, я праўша. Ой, мля, Кожный выходный там концерт. Ну, на рыбалку не сходишь, нет. Не, ну то не проблема. Это и не надо. Кожные выходные, ну окей. Это же выходные. Хочешь играешь концерт. То есть ты живешь без выходных умов. Ну так окей. у мяне бабуля нябожчыца, калі яшчэ была жывая і пры сілах яна разводзіла коз. І вось гэта пазванкі аднаго з тых казлят, якіх яна вырасціла, а потым мы іх з'елі. Уже новое придется самой неяк робить. Ну и крыло лебедя. Да, чуваки так послушали. И свалили. На сцене с Что? Кто тут? Мы тут. Гэта рэцэнзія з... Гэта одна фотка, так там. Ну, пакушуся. Гэта рэцэнзія з Професі Феста, дзе мы гралі нядаўна. Падару нашаму барабаншчыку, бо ён збірае журналы. Якое у вас галоўнае оружие ў гурце? Вось наше галоўнае оружие. Там купа вокалаў розных, там оперны, гроул, скрым, шрайк, я не ведаю. Сенсі. Ты ніколі мне такога не казаў у твар. Яўген, я цябе ведаю 10 гадоў. Не, ну і музыка, добрая музыка так само у нас. Яшчэ мы працуем дафіга, і зараз мы жывем разам, акрамя бацяна. В 11 гадоў я граў... Я граў в агуле на клавішах, так. Добра, ну там, Ну, я займаюсь, можа, па
3 ці 4 гадзіны ў дзень. В день. Ну, ведаеце, цяпер мне зразумела, чаму вы так выступаеце, ездзіце. То есть тут няма ніякага цуду. Не. Просто праца. Так. Просто праца. Про гэта заўсёды кажам. Мы працуем. Карацей, вы скучные челы. Так? Все с вами понятно, вы просто работаете. Все, ну интервью закончено.